Kuva mu butegetsi bwa Donald Trump kwa Elon Musk, umukire wa mbere ku isi, birahungabanya Doge. Nge nitwa Paul Billy, iyi ni PBO Entertainment TV. Elon Musk yatangaje ko avuye mu butegetsi bwa Donald Trump nyuma yo kuyobora ibikorwa byo kugabanya ingano ya leta ya Amerika n'ibyikoresha. Ibi bikaba byaratumye abantu ibihumbi n'ibihumbi batakaza imirimo yabo. Mu butumwa yashyize ku rubuga rwe rwa X, uyu muntu ukize kurusha abandi ku isi yashimiye Donald Trump wamuhaye amahirwe yo kuyobora departoma ya leta ishinzwe kuringaniza ubukungu izwi nka Doge. BBC yamenye ko kuva ku wa gatatu ku itariki 28 Gicurasi ninjoro, White House bikaba ibiro bya perezida wa Amerika byatangiye ibikorwa byo kuvana Elon Musk muri ako kazi nk'umukozi udasanzwe wa guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akazi ke karaka igihe runaka kandi kugenda kwe ntabwo byatunguranye. Ariko kugenda kwe kubaye nyuma y'iminsi ni nyuma y'umunsi umwe anenze ingingo y'imari Trump yahaye inteko ishinga amategeko. Elon Musk yanditse kuri X agira ati, mu gihe cyanjye nk'umukozi udasanzwe wa leta kirangiye, ndashaka gushimira Donald Trump ku mahirwe yampaye yo kugabanya gusesagura. Musk yongeyeho ko akazi ka Doge kazakomeza kandi Doge izagenda ihinduka ubuzima muri guverinoma yose. Uyu muherwe uvuka muri Afurika y'Epfo yahawe akazi nk'umukozi udasanzwe wa leta, ibimwemerera gukora akazi iminsi 130 buri mwaka. Uhereye igihe Trump yarahiriye ku tariki 20 Mutarama 2025, yagombaga kugera kuri iyo minsi muri izi mpera z'ukwezi kwa Gicurasi 2025. Ariko kugenda kwe kuje nyuma y'umunsi umwe avuze ko aciwe intege n'umushinga w'ingengo y'imari ya Trump urimo kugabanya tiriyari nyinshi z'amadolari ku misoro no kuzamura imari igenewe ibya gisirikare. Uyu mugabo ukuriye SpaceX na Tesla, izi ni kompanyi z'amamodoka, yabwiye CBC News ko uwo mushinga mwiza munini nk'uko Donald Trump awita uzongera ibihombo muri leta. Elon Musk yavuze kandi ko abona uwo mushinga unyuranyije n'akazi ka Doge. Yagize ati, nibaza ku mushinga w'imari ushobora kuba munini cyangwa mwiza, ariko sintekereza ko waba ibyo byombi. Musk yagiye ashwana mu muhezo na bamwe mu bakozi bo muri leta ya Trump. Mbere yari yarijeje ko azagabanya nibura tiriyari 2 z'amadolari ku ngengo y'imari ya leta mbere yo kugabanya iyi nteko akayigeza kuri miliyari 150 z'amadolari. Ikigereranyo cy'abakozi ibihumbi 260 ku bakozi b'abasivile miliyoni 2.3, uvuga ngo miliyoni 2 n'ibihumbi 300 bakorera leta akazi kabo karahagaritswe cyangwa bemera kukavaho kubera Doge. Hamwe na hamwe abacamanza bagiye bahagarika kwirukana abakozi benshi cyangwa bagategeka ko abakozi birukanywe bagarurwa mu kazi. Kwirukana abakozi mu mirimo benshi vuba vuba hamwe na hamwe byatumye haba amakosa yo kwibeshya kuri bamwe barimo n'abakora muri porogaramu y'ingufu kirimbuzi za Amerika. Mu kwezi gushize Musk yatangaje ko azava kuri ako kazi kugira ngo ajye kwita kuri kompanyi ze. Nanone hari nyuma y'uko anenzwe cyane muri gahunda ya Trump yo guhindura ibintu. Ku wa kabiri ku itariki 27 ukwezi kwa gatanu, Musk yabwiye ikinyamakuru Washington Post ko Doge ari y'ubu bashinja ikintu icyo ari cyo cyose. Ati, ikintu kibi gishobora kuba ahariho hose, akaba ari twe bagishyiraho nubwo ntaho twaba duhuriye nacyo. Musk ye yari amaze akorera muri White House, ibikorwa bye by'ubucuruzi byasubiye inyuma cyane. Uyu muherwe ukize cyane ku isi, igihe amaze muri leta cyahuriranye no kugabanuka gukomeye k'ubucuruzi bwe muri kompanyi ye y'imodoka zikoresha amashanyarazi. Gucuruza kwa Tesla kwagabanutseho 13%. Iyi Tesla ni kompanyi y'imodoka
ni nako zitwa. Mu mezi 3 ya mbere y'umwaka wa 2025 iyo 13 yaragabanutse muri ubwo bucuruzi, kugabanuka kuruta kundi kose mu mateka y'iyi kompanyi kwabayeho. Imigabane y'iyi kompanyi ku isoko ry'imigabane nayo yagabanutseho 45% mbere yuko yijajara ikagira nibura ku kigero c'10%. Vuba aha kandi Tesla yaburiye abayishoramo imari ko ibibazo by'ubukungu bishobora gukomeza. Ivuga ko mu bibatera iki kibazo harimo no guhindura muri politiki. Nta mahindura ari muri politiki ya Donald Trump. Elon Musk kandi yijeje abashoramari b'iyi kompanyi ko igihe aha Doge kigiye kugabanuka maze agaha Tesla umwanya we munini. Imirimbanyi zagiye zisaba abantu kureka kugura Tesla, zikora imyigaragambyo imbere y'ahantu henshi ikorera ubucuruzi kandi bangije aho bene izi modoka bazishyiriragamo umuriro. Ibi bikorwa byo kwibasira iyi kompanyi ya Tesla no gusenya ibikorwa remezo byayo byarakomeje henshi muri Amerika kugeza ubwo umushinjacyaha mukuru Pam Bondi aburiye ko ibiro bye bizafata ibi bikorwa nk'iterabwoba ry'imbere mu gihugu. Elon Musk muri uku kwezi yavuze ko azagabanya inkunga za politiki atanga nyuma y'uko umwaka ushize yatanze yagera kuri miliyoni 300 z'amadolari mu gutera inkunga ibikorwa byo kwiyamamaza bya Donald Trump. Ese wari ukuriye Doge ko yivuyemo izakomeza? Ese nikomeza izakomereza ku muvuduko yari isanzweho ugereranije na gahunda ya Donald Trump yo kongera kugira Amerika ikitabashwa cyane cyane biciye mu bukungu no kugabanya kudasesagura nk'uko we abivuga? Benshi iyi gahunda bagiye bayinubira. Ibi bigaragarira mu gikorwa cyashegeshe isi yose kivugisha amagambo menshi ibihugu bitandukanye cya Donald Trump cyo kongera imisoro y'ibicuruzwa bijya muri Amerika bivuye mu bihugu bitandukanye ku isi. Aho nk'Ubushinwa yabwifatiye ku gahanga abuzamurira imisoro ku rugero ruri hejuru cyane ugereranije n'indi myaka yose yabayeho. Si Ubushinwa gusa kuko n'igihugu cya Lesotho yakizamuriye umusoro ku rugero rwo hejuru, maze Lesotho nayo ibicuruzwa biva muri Amerika bijya muri icyo gihugu ibizamura ku kigero c'100%. Ibi byahise bitera icyitwa nk'uko bamwe mu bahanga mu bukungu babivuga intambara y'ubukungu. Bo bemeza yuko yamaze gutangira kubera ko Ubushinwa bwamaze kwemeza ko nabwo buzazamura ibicuruzwa bya Amerika ku kigero kiri hejuru. Indi gahunda Donald Trump yakoze cyane ikamenyekana ni gahunda ya USAID. Akaba ari gahunda ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo gufasha ibihugu bitandukanye binyuze mu miryango itegamiye kuri leta. Iyo gahunda yarayigabanyije mu bihugu bimwe, ahandi irahagarikwa, bivuze yuko abakozi bahise babura imirimo. Tukiri kuri iki cyo kubura imirimo, radiyo Ijwi rya Amerika Donald Trump yarayifunze. Abayobozi bayoboye Amerika harimo na Joe Biden ndetse n'abana be yabakuriyeho ababarindaga batangwaga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi byose yavuze ko biri mu mujyo wo kugira ngo Amerika yirinde gusesagura maze igarura amafaranga yatakazaga mu bintu bitari ngombwa ngo kugira ngo yongere ibe igihugu gikomeye kurusha ibindi ku isi mu bukungu. Ese iyi porogaramu ya Doge iraza kwegurirwa undi muherwe ukomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa irahabwa umuntu usanzwe muri politike y'iki gihugu kikitabashwa ku isi? Ndabashimiye kuba mwanteze amatwi. Iyi ni PBO Entertainment TV, nge nitwa Paul Bire. Ciao.